Usabula kanjani ngoba angifuni udale. Senza ujabula kanjani ngoba angifuni udale. Senza ujabula kanjani ngoba angifuni udale. Watsho ngaphakathi umxebelezela ngumhlukumeza omaskandi bayasabe kojika bathi nebhodle bathi ofanele fokajika jika sikuhlinze 6 kamahawu. Manthathe elithuba nibulise kuwo wonke umuntu kwindawo ngendawo. Obulisayo nguAlisa Debese owaziwa kakhulu ngegama lika Diliza. Ndiza kuni ndizoziveza necwecwe elitsha elithi kwakumnandi. Ndinengoma eziyi-12 kule album. Number 1 uyotsho ku number 12 uzozifumana zonke ingoma njengoba kunjalo bazo. Ingoma zezithetha ngothando, ingoma zobunsizwa, ingoma nje ezithetha ngokuhlala. Ndiza kuni ndizozicelela ke inxaso nenze njengoba nanenzile kwi-album yokuqala endandiyenzile yayisithi umgodi ebhodini. Zozicela kakhulu isupport. Ngomhla ka-2 May iyaphuma i-album. Ndiyanicela ke zenini mamele ko YouTube, ko Spotify kuzo zonke nje indawo ezifanele, indawo ezilungileyo for uba ungamamela lo mculo. Ndiyazicelela kakhulu. Okuninzi andinako ukuthetha kwehlula iphoyisa. Lathi iphoyisa hey ndoda. Masiyabe kuthi uyokhuluma phambili. Abibuza indoda uba hayibo wenze njani kodwa sihambe wena uyokhuluma phambili. Ndiyanthanda kakhulu balandeli ngicela ushiya nje kanje anandile ngomlomo ungachazi asichaze siyenza udala uthi masahlukane wona